Ama sa penin ka namin piwa so si KTS Cable Network katangin katana salam kahin bole. KTS Cable Network su oy din din program tak hung bol panding ahita. Ni si ho thanuk na pen na kipan na pen la Deilhen ba choi na hi han dunglen la hi jom le tuwa hung ding Wednesday ni le ibol ka ding hite la Deilhen zat mi na kom kanin masa pen na ibol ding la ne hi ha studio apna phone number ki peding ichi phone number ako na sa phone handle ma nangai no la sun han Deilhen ti ani sanna kimai to ki holim na ta sa ta ka hung di ho khale khali ki mu to ba ja ako na la nangai no na Deilhen ti atum chan na SMS di so message ako na nalangai mo mo so no on pat mo ting le namino na komino sta le nalangai no mo asa ho a details so message ako na net ba icha ako na je ke ho en kan ha te chule gam sungoi nam sungawa achinga thim alin lal hoto ki ho khom na talk show le discussion jong ki bol jom jing ding chuban le thusu la su ho jong kin sim khonga kin su do panding hitai Chule su hamna dinga actor actress hole na team moto holding na jong hin patu ahita. KTS Cable Network hi nam sungwa dinga goman ta khat hi to ke honin asu hoiding le sim hoiding chunang na ke khuna awin hi ji chun tu ni chana ani kila lo lai PPT hozo sin ina kila chuwa support na pi chi divin team na kahin ne yote KTS Cable Network support che ute ka ki pa e